tere, Liisu siin. Mitmed teist on tundnud huvi Jaapani kirbuturgude vastu. Seega täna lähme vaatama Jaapani vanimat kirbuturgu koos. Aastal 1578 alustas Setagaya juht Hojo Fujimasa Setagaya Boruichi kirbuturu korraldamisega. Vanasti ei tohtinud inimesed lihtsalt oma asju tänaval müüa. Seda tohtisid vaid kaupmehed teha, kes riigile makse maksid. Majandusele polnud see aga just kõige parem, sest raha ei liikunud väga. Hojo Fujimasa otsustas siis, et teatud päevadel võib hakata maksuvabalt müüma. これね、スウェーデンのキャラクター。多分エストニア人みんな知ってると思う。なんてキャラクター？ピッピーという。ピッピー？ピッピー。危ない。これ何年前になったんですか？もう成功者だから50年ぐらい。なんでもこれ。もやってよ。これあれ木を削るやつ。なんかもうどのとこ細いのがこうやって海外だとこんな感じのバーディーでしょ、でも日本はこれ、多分みんな知らないと思う。陶器だ。薬の箱。毎度いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。Tegu on rohkem kui 400 aastat vana kohaliku traditsiooniga. Boruichi nimes sõna boro tähendab vanakraami ja ichi tähendab turgu. Tänapäeval müüakse lisaks vanakraamile ka kaasaegsemaid asju nagu videomänge. Asjad, mida müüakse, on ajapiku aina uuemaks läinud, kuid traditsioon ikka kestab edasi.いつの札ですか？これはね、いつ頃だろうな。大正から昭和だね。でもね、これが大正だね。一応それで未使用なのね。みんな全部未使用。1920年とかそんな感じですか？そうだね、そのぐらいだね。いつも外国人みんな面白いと思う。穴が開いてる。珍しい。昔のドイツ。昔のドイツ。ユーロの前。なんていうマルキク。こっちオランダ。オランダ？まあないよね。これ結構古いやつなんですか？
これはね、ヴィンテージと、ものによっては100年以上経ってるようなものも、シルバーのジュエリーなんかはそういうものもありながら、イギリスとフランスで僕たちは大使系、夏場4ヶ月向こう回って集めてくるんですけど、年代的にも、そうだな、ブローチだとやっぱ多いのは、やっぱり60年代から80年代ぐらいにかけてのものは多いと思います。Täna näitasime teile erilist Jaapani kirbuturgu. Tänu paljude kohalike koostööle jätkub see ajalugu ka tänase päevani. Turul oli ka palju välismaalasi, seega tundub, et turg kogub aina populaarsust. Tahan teile kindlasti ka edaspidi Jaapani igapäevaelu näidata, seega pange kindlasti end mu kanali jälgijaks ja ärge unustage ka like panna. Järgmise korrani!